Albonge igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, kuyisibusiso ukushumayela abantu sebedanse kangaka. Seliyokhu nje ngihambe emhlabeni ngiyabona ukuthi lento yokujayiva isemzweni yabantu. Uma ukhala lezinsimbi use-crash ubona ojahidada bedansa baze bakhase phansi. Uxa ukuthi bakufundephi bakutshela ubani thothi lento isemzweni. Manje njengoba nami ngiyohlanganisa amashumi amathi ngiyazi ukuthi emzimbeni kunjani ngaphandle nje kokuba nezifo anginaso ngisho esisodwa. Umusa, anginashukela, angina-BP, angina-bipolar, angiqaqanjelwa amathambo, ngibona kahle emehlweni, ngizwa kahle endlebeni, ngihlafuna kahle ngamazinyo. Uyabona nje ukuthi umusa kaNkulunkulu ungizungezile wasebeka isandla phezu kwempilo yami. Manje ke bangihleli phansi ngibona ijive, ngibone nabantu abangaphezu kwami. Amazi lezi insimbi zabanani namanje nje masingathi nje qhiqi ungabona manje ke bakudanswa kanje mina ngihleli phansi ngithi ekazi lontanga uyovuka ikusasa noma kobe mbulwa kwembeswa khona ngokusa ukuthi beyibuya izolo emsinga. Ngiyabingelela abazalwane isiteshi KHWEZI, ngibingelela abaphathi bale nkonzo, ngibingelela umphakathi wasemsinga, ngibingelela amabandla amasonto. Ayicela shayela amasonto izandla nabaphathi bawo amasonto umthetho ensindiso esintu shamasonto nespiri balowake wezona lelo sonto ispiri likhona ndawo la kuthiwa kusonto khona kunqunu bese bakhona isalwazi esiphathi induku sikade ubukani wena wenzani wena kodwa yasonto bazalwane lento yokusonta nje koze kuye uJesu ikhona. Inhlangano efana nenhlangano zepolitiki lento okuthiwa igama layo asiqedeleni cela siphinde futhi lento okuthiwa akumshintsho umuntu noma angasonta aze akwembathele, kodwa ngicela ukukhuluma iqiniso ngoba ngazi noma ngobuye emsinga bese ngigwema ukuxoxela ukuthi lento kuthiwa ukusonta ayimshintsho umuntu. Lento kuthiwa ukusonta ayimthetheleli umuntu izona zenzile. Lento okuthiwa ukusonta
inhlobo bathi inhlobo akekho waziyo lishokile nje lisho nakuwe nami ngimala nje angazi isonto bazalwane angaze lishintshe umuntu amen noma elakuphi uJesu wasifela sonke bo ukuthi kanti kukhona umuntu owafelizwe efela ukuthi abantu baxolele izona abazenzile besesemzimbeni selikuxoxa lonke besesemzimbeni wafela ukuthi abantu babekholwa leli qiniso lokuthi uJesu wasifela ukuze phela icala lethu ize ithi kangcwele imphefumulo yethu sisesemzimbeni. Ngiyajabula ukuthi ngikhuluma endaweni yesintu Emsinga lapho ngizwa khona izinto zesintu. Uyazi ukuthi uma umuntu esephumile emzimbeni noma ngingagcoba umlotha emafasiteleni akushintshi lutho noma ngingamhlabelelela kusukela ngosuku ahambe ngalo nenze imilindelo usuku nosuku ngicela ukusho ukuthi akusamsizi noma ngingalala befundisa ama-powerful kuthiwe emngcwabeni walomuntu akushumele umfundiso ovusa abantu abafile ngicela ukusho ukuthi mayisehambile akusamsizi ngalutho khona-ke abaziy'mpesheni zokuthi makusholiwe kuthiwa nosheshe lifike li-check ukuthi amakhandlela ayakhanya na kusuka umsindo o-anti bethethiswa umakoti wena ulalobhuti yini wakhanyiswa amakhandlela ngicela ukusho ukuthi noma bafika bama-cardbox awu-100 ikhandlela into eyixoxelayo isitori mawuthi uyalilayitha vele liphihlile ngigeleze phansi kwefakanelile ngoba abantu bayayithanda inkohliso noma ikhandlela liyilandulela lithi njengoba kuphihlika nje angiyazi indlela ezulwini kodwa abantu abakhona kufanelelile abantu bakhanyisa amakhandlela kusho ukuthi yayazi indawo ukuthi ubulawo ma lithanda inkohliso iqiniso lila nikhetha amanga ukhohlwe ukuthi umphefumulo wakho akithi nakho ukushunyelwa kwevangeli abantu bayayikhethela mama ukuba bengazibengengisa hayi so uyasiblessa ngoba ngithanda into ekhohlisayo bazalwane sekuphoxile abantu nje bayawathanda amanga
yazi ma asicheke bazalwane mafastela la iphahlas bese kuthiwa kwakuhlangene ikhwezi kwafa lonke ibindi asicheke sizame abantu njengoba bezala kumbe nje emhlabeni besifazane bazala egameni lamanga ngoba uvela athi nje umuntu wasilisa angidli angilali selokhu nje ngakubona esho edla amamils awu-4 azafake ikota yesinkwa aphuze umbhubhuhlo alale azavuswe iseni ikhanya amathe enqamuleke ezansi kwendleba ayoshona nale kodwa mayikhipha amange kona umuntu wesifazane athi angidli angilali umuntu wesifazane amnike konke athi Nkosi yami ingane yomuntu izozife ngempela kanti ingane yomuntu ayizikufa ngempela ikupha amanga mawusuyinike konke angithi indoda nje ishawa nga-2 ikufaka isifo ikushiye nengane kushiye nokuhlupheka bese ubuye uthole enye futhi ithi yazi lo wakushiya akayazi into ayenzayo unja uphinde futhi umnike konke naye futhi akushiye nengane utholo wesithathu athi mina ngitholela umfana nje ngingayishaya zonke kanti ngokwebhayibheli kudinga iqale ishaye zonke bese kugcina ukulala zonke basezizinti usufisa ukuyibulala usuthi mawuye esifukweni isifuko sikutshela iqiniso ayixoxa ngesifuko sikutshela iqiniso ukhala wedwa phambi kwesifuko udito yami masenginje ukhala unoma kwakuthiwa qala uyozisola wedwa endlini yangasese ngeke ngisho igama la esasikusebenzisa kodwa ikhinde kuhlungu nje ukuthi usathana akusebenzise akugugise ubathe uzama lezi zinto zokuzakha angithi uyabona manje uma umuntu engasekho eqedwe isono lo bese uyafaka ngosana ukufaka ngathi kuhlele sihlahle zihambe noJesu indlela yonke haleluya kuthiwa inyanga yabesifazane ecabanga ukuthi uJesu lesikhuluma ngaye walala esiswini somuntu wesifazane ungazibukeli phansi uma izulu lifuna ukusindisa umhlaba kwathi intombazane le ntombazane yayisizwe yoshada kodwa iyasibekela isibonelo sokuthi noma ushada kusasa awunalungelo lokulala ngoba usona isilwane umuntu akalale ngashadile
izinja nembokolo nemenke namaselesele namakati uyalala ungashadile kodwa umuntu unomoya kaNkulunkulu kuye akalali ngashadile uMaria wathwala uJesu la kwakuyingodoso kodwa iBhayibheli libhala in black and white ukuthi babe ngakazali ikho motholakala ukuthi uMaria ukhulelwe uJoseph wathi ihlazo lingaka mina ngikaze ngilale naye wasezindlu kumlahla ngasese izulu labona laya kuJosepha lathi ungamlahla uMaria umkakho ngoba lokhakhulelwe akaphinganga ungumoya oyingcwele uzozala indodana igama layo lizothiwa umsindisi oyena ozosindisa abantu bakaNkulunkulu ezonweni zabo akazubasontisa abantu bakaNkulunkulu injongo yakhe ukuba abantu basindiswe ezonweni zabo emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda awuzweke namhlanje ethandwa uNkulunkulu uNkulunkulu akathanda abantu abamsontelayo uthanda abantu bonke basi awukwasebutwana basi uJesu noNkulunkulu nomoya bajabula mhla usindiswa izulu lime ngenyama lithi kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphelekayo sisindiswe sigezwe ngegazi likaJesu sibhabhadiswe emanzini amaningi sihambe isoni ngokamoya sibe nokuphila okungapheliyo uJesu wahlala eswini somuntu wesifazane oDibora laba okukhulunywa ngabe eBhayibhelini abantu besifazane abashadile uma izwe liphelelwa abaholi iBhayibheli lithi ngavuka mina Dibora ngawunina wesizwe uDibora wahlala phansi kwesihlahla wahlulela isizwe sikaNkulunkulu ewumfazi oshadile ekusona ukuba umfazi akhona lokho okucabangayo ukuba umfazi kuba umuntu wesifazane onamathelene necebo likaNkulunkulu impilo yakhe understand lento ekujwayelane nalaba bafazi laba banemithi yokudlisa amadoda ayethe amen khona babafelokazi ngayo leyo ndlela bafaka into enganeni yomuntu yena ngeke ayitaste eyinikwa inyanga ifuna yena futhi ithuzo lomuntu usebenze kahle fanele udlule kimi ucabanga ukuthi umuntu ofisa ukulala nawe angakunika umuthi wokuthi uthandwe indoda yakho athina ngiyakhumbula indoda isiyongcwatshwa leyo yana ngiyakhumbula
ngiyamzama wafana impela umntana umuntu phela ngiyatshela ngishudake bakho kodwa namhlanje bamtshela uJesu uthi indoda yami sebathuneni ngangithi ngiyayizama leli cala ngekulesule nangenkomo icala likanembeza lifuna igazi likaJesu ayishicala mina kanembeza lifuna igazi likaJesu lapho abantu abadlala neingane zabantu uyabona umuntu wesilisa uhambo welwa yibhuluwe yonke indawo abafazi babantu amantombazane zingane ukukhumbula into eyodwa nje ukuthi ley'ngane zabantu olala nazo abafazi babantu bayofika kubantu babo abayobashaya sebamaxaba ngicela ungakhohlwa nawe ukuthi njengoba uvuruvaya abafazi babantu ubhekane nowakho bayamvuruvaya ngoba inkosi ithi imali kunika umsizi ithi ngizokunika into efana nawe bese bephakwa izinto ayqondana izinto ziyaqondana yawuxhaphaza iy'ngane zabantu ziyaqamba ziyashada zingamavovo beyimithi uyinika imali ukuthi aziyokhipha izisu wawunemali kodwa khona imali ingasebenzi khona isebenzise manje wokubeka kahle uxhaphaza iy'ngane zabantu mayimithi uyinika imali ziyokhipha izisu ziba amavovo wena ushayele phezulu wawunemali ukhona la imali yakho ingeke isebenze khona khona ngizusebenza khona ngisho amabangeli ngisho lapho awemsindiso abantu besifazane babaleka ngaphandle bekhathana kuxhashazwa bafika befundisa emsindisweni abangamesaba uNkulunkulu bafuna imizimba
ngoba ngokade oqala izwe lonke lagcwala ukona ezulwini kwathiwa sizokwenza njani ubani ozosiyela uma emhlabeni sekunje ingelosi zakhothama zabheka phansi wasukuma uJesu wathi nangu mina ngithume mina wasekhumula bazalwane ingubo yobukhosi wayiqaqa wayibeka phansi wembathi ingubo yomfokazi wagijima ingelosi uGabriel yayokhuluma kuMaria ukuthi izulu liyehla lizisibeletho isakho uJesu enkosi enkulunkulu wasola wazohlala esibelethweni sentombazana ukuze azalwe njengabantu ephatha lenyama understand uJesu ukuthi umuntu ephethe lenyama kwenzeka kodwa washo ukuthi akazalwanga ngesono ingakho-ke weza wazothwala izono zomhlaba izono zomhlaba zonke zabalelwa kuye ngufunda amaGalatia 3:18 lithi izwi lenkosi uKristu elele ngesiphambanweni wahlenga abantu phansi kwazo zonke iqalekiso kuleliso kunabefundisa abamnandi ungaphatheki kabi-ke bawungayenzi leyo nto ngiyacabanga ukuthi balambile thethwe indlala nginesiphiwo sokuhambe ngikhiphe iqalekiso zozana ngihleleke ilantshi izofika ufuna nemali uthi ukwazi ukukhipha iqalekiso nezozalo badumele usanakithi namhlanje uzokhipha iqalekiso wezalwane njengoba ehlule ukhipha iqalekiso kuye nje ezakha ngekhipha ithi uJesu walenga izwi lakhe lithi bonke ababenenge esiphambanweni kodwa baqalekisiwe wasekule ngome kancane wathatha iqalekiso wasibeka phezu kwakhe ukuze uhambe wena ukhululekile yobamba amashumi amathi eminyaka lokho ngahlelwa phansi kweqalekiso 1965 I was 9 years 55 ngizalwa 65 ngizalwa kabusha ngahlelwa nje anginayo into ekuthiwa isiqalekiso futhi ke anginadlozi ningixolelele anginadlozi angikhuluma imsamo angishisa impepho ngibophelela uJesu yena yedwa amazi iqalekiso anawo amabhati ngoba lohlala kimi wayithatha iqalekiso zami wathatha izono zami wathatha izifo zami wathatha ubuhlungu bami isijezi sesasifanele ukuwela phezu kwami ngenxa yezono zami uJesu wayithatha namhlanje ifakaza insindiso ngisindisiwe ngiyasindiswa namhlanje ngilinde insindiso yokugcina mhlawumbe lo mzimba sengisho njengoPaul ngithi ngikulwini kulokuhle nganqoba ukunqoba okulungileyo sengigcinile ukukhona wena ngubani isakona hlobo sami lokho kukhona sikushika-shikayo siphila siphambene nentando yenyama kuzofika ikhathi lapho amajola sizowabeka phansi
nami umusa wakho ungenisile. Ngiyobe ngikhona ngokumangala mhlangene ekhaya lenkazimulo ngeke ngishaya isifuba kodwa ngiyongena ngithobekile ngimangele ukuthi umusa wakho wangithwala kwaze kwaba. Ikhasi imangala wendodakazi yami ithi Jesu wami ngahlangana naye mfihlakalo ngo-1965 uJesu sengithwele manje ngizuthando lwakhe ngathi mamukela izolo zonke ilinge ngihlangana nazo ngiyahlangana nazo zonke inhlupheko zikaKristu ngizembethe ukwanyanywa ukudelwa ukwenza umbukwane nomphucuzo uphezu kwempilo yami kodwa ngiyaqonda ukuthi mawuthatha uJesu uthatha ipackage uthatha insindiso yakhe uthatha inhlupheko zakhe. Abeke nje ukuthandwa abantu mawuhamba noNkulunkulu yokuphila. Oy, lena ngibona abantu amakhola vutha ashintsha ukuthi ngiyofanele ngibambele lesiphambanweni kanje ngihlekwa usuyinkomo nje awusafaki nacici usuyinkomo awusathi kuyijita usuyinkomo nje ngiyofanele amakholisi ami sekuwena wedwa bese uyashintsha ulingiselelisa kanti iBhayibheli lisikhuzile bazalwane lithi ngiyancenga ngokubele kukaKristu. Uyabona le nkolo le yokulandela uJesu awuyifundeli ikhathekizini uqiniswe kuthiwe qinisa umbhabhatiso wawenza kanti umbhabhatiso wazi bekhona umfundisi wabhabhatisa impilo yakhe wachela isiphoko sakhe. uJesu besesusa umthwalo wezono okade ukusinda mina ngizalwa lekamaphumulo bazalwane lezo lekude wakhona mama ungaphatheka konovative nami ngiyavatha esontweni lami eLuthela nginazi ivatha umahluko nje ukuthi sengalova kakhulu ngibisi ngalomsebenzi kodwa manje babona ngiyakutshela ukuthi ingathi ngamlahla ngiyibona ngiphise ngibezela ngaligama emshithi izono zabantu usibanga ukuthola ithutyana ubengibona isonte ngibisi mina uzalwane ngisebenza 24 hours 2-4 around the clock. Nasebusuku iselfoni yami ayivala. Angisabi ukuthi khona bazokuthakatha. Bangifonele bese ngiyahlanya. Greater is he that is in me. Ngishikele yami ngigcwele amandla kaNkulunkulu. Ngilalela ingcinga evela all over. Ngisebenza 24 hours. Lobasi lomqashi. Angina leave, angina day off. Angina weekend off. Ngoba le ndaba ithi ihambe njalo ivusa abasekufeni. Iveze ivuselele. Isiqhube endleleni. Bazalwane baseMsinga nabo bonke abasapothele inkonzo kaMasibukane. uNkulunkulu akasenzeli lo musa lo ukuthi sihlale esonweni. Romans chapter 8 asifundiswe lenkosi. uJesu wasifela kwaphela
Socela umphathi wami kafunde. Selihlale phisa kombhobho kodwa ufunde. uJesu wasifela laphela waphelile izithi isho umphefumulo and sifike thina sithi hayi ngiyatetema mina nangu awuyena uhambe ngo-8 nangu awuphefumulela umuntu utshuze ubuyele kuNkulunkulu owawunika. Asithembe phela thina sakhiwe ngalezi zinto. Udeko lwabunjwa lwasekuba yilo okuthiwa ngasekho. Izulu laselehla laguqa lathi uNkulunkulu wazikhipha wayifaka kulolu daka. Wasekuvela into esithathu ephakathi nendawo kwavela umphefumulo. Lento ayikwazi ukuyimela uma ukhonza uNkulunkulu. Lento iyakwazi ukulunga manga ukhonza uSathane. Lento ibayiphi ayikwazi ukuyithathela. Ikho-ke kumenyezelwa ngoJesu ngoba uma umoya kaNkulunkulu nomphefumulo beke bahlangana noJesu, inyama bazalwane ayinamandla. Kodwa ungasoka lekhona uzakuthola ubishophi times 3. Kodwa uma ubahlangana noJesu vasu dansela isidingo senyama. Kathi senyama umphefumulo usuthawema kazi mhlawumbe phuma kuyomzimba kazi boya. Kazi mhlawumbe phuma kuyomzimba kazi ngiyoyaphi. Ngoba phela uhlezi nathi nje la wena unepolisi akithi. Umuntu osebenza kahle wena unepolisi wena uzongcwatshwa kahle wena. Ungcwatshwa le-overall umoya kaNkulunkulu ubuyele kuNkulunkulu owamnika kazi wemphefumulo. Kuthiwa wakhuluma omunye umphefumulo wathi wenyama udlala kanje, uxova izono kanje, ulala njengesilwane kanje, udlugwaye uyaphosa uyadakwa udakelwa ngomzimba ingoba wena yini useduze. Kazi mina mhlawumphuma ngoba kude ekhaya. Kazi ngofika kanjani ukuze umphefumulo uthi kukude ekhaya. Wena nyama ugcina yonke lento yonke iBhayibheli ethi ungayenzi ithi nyama yenze inganabanye bayakholwa bayayenza. Awu seliphoxile. Bakholwa bayayenza yenziwa ishaka phambili. Mina ngisimkamfundisi bazalwane bangixolela abagana befundisi. Ngagana uMadlala mina
umfundisi akandoda kandoda mama mfundisi ayikho mshona eBhayibhelini ayikho yongiswa abantu wena uzuhlala unipha nange sukuma noma hlala noma zela no thatha lemijesi mbusela amanzi azulini zonke ibizwa ngamagama ushola siyakhona ngisho befundisi ngisho papa iphimbo ngesabulo ngabona abancane nabakhulu phambi kwesihlalo sokwahlulela savulwa incwadi kwavulwa neyemisebenzi zibizwa ngamagama yena bakholisa ngabethi ubishop uprofeti evangelist ayikhaya evangelist lapha sibizwa ngamagama uvula incwadi yemisebenzi uzokholiswa abantu ngenhlanhla ngisihambile angazi noyedwa kamfundisi noma mntanami Jeffro kusami njengoba eqalile ukukhonza idwe isusile angithi phela iBhayibheli lithi umuntu osifazane mayikhuleka nobe prophet ikhanda lakhe kube libhutuze kodwa khona Jeffro abazibonele ezimbi njengoJezebeli ababegama Ahabi kwafusizwe kwafuna ukuthi ngowesifazane enomsaba uNkulunkulu hayi yaxoxa futhi uyafaka nebhlukwe athi umakhaza athi ovale phile akubonakala amathumbu manje thina singobanthina uJeffro ayikhali Jeffro zibizwa ngamagama konjithuna labefundisi uthwebe ngana opapa zonke izimhlaba thina khona yena inkohliso yabantu abantu basihlala abantu basekushonile sithi siyomngcwabisa bayo sishisela iphepho siyokhwehlela ngoba sibhemi sithole iphepho manje lasekhona ithi uyalungisisiswa ushugodwa mphume emakhaseni sikhama namanzi noma singathathi noma baphambili benza into abayikhona wacela isidubo umuntu wesifazane une-influence uyakwazi ukushintsha izimo zifone ibheke lento ayifunayo ngoxa umuntu wesifazane wakhamba uhambe indodeni emsamo uNkulunkulu yathi umuntu wakuthi ngiphele isiviki sakho
ngakithi phela mkhulu ufuna ukuthi into ayishoyo yenziwe into ayishoyo yenziwe wahamba thithela wasawufika ekhaya kanti ugane owesifazane omubi uJezebeli owesifazane kanjani Isaiah 49 uthi amagabelo wabhalela izingane zenu ukuthi uhambe udilela ujikana kusobala kwikhamera yasezulwini yini uzosayisa woza kuJesu namhlanje unakusasa akube namhlanje akusasa ayikho isebenze ngazizwe ayikho into efihlakele engeke yambulwe yabona nilenibalisona nihambelani inyanga nithekelani inkabi ukuthi umshade ngempela wamshiya uzomfunda kahle akazi ukuba owakhe akazi ukuba owami ikumbi ngane yomuntu. Ngifuna lokho.
sibuyele ebusweni benkosi engayikwaziwa. Sesifundiswe sithandaza uthathe nasi isipho somusa, nasi isipho somusa. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela indodana yakhe yodwa ukubilona akhona nje beniqiniso angaphuki kodwa zuzu uphilo phakathi. Incwadi yezenzo 4:12 ithi insindiso bazalwane ayikho ngomuntu, ayikho into ngenza amasonto insindiso, ayikho futhi elinye igama elinikwe ebantwini abantu abangasindiswa ngalo. Siye nje isipho sikaNkulunkulu asipha abantu ubaphe uJesu wabaphika malakhe. Laba bathathe befakazana, laba besifazana ababili befakazana, benze yodwa nje bazalwane, bamukele isipho abangasiphela basidakaze lapha, basamukela isipho somusa. Igama laso Jesu Kristu siphethe uphilo phakathi. Funda mntana, ufunda isihloko phephethe lesiphi. Romans chapter 6, I'm sorry, chapter 6. Romans chapter 6 from verse number 1. Standards. Isihloko sithi uNkulunkulu akasenzele umusa ubasihlale sonweni kodwa ukasiqobe isono simkhonze kulungile. Thank you. Ngicela ume lapho nje mntana. uNkulunkulu akasenzele webazalwane lomusa ukuthi siubone ukuthi ukhihlike kangaka. Kade ngizwa la besiqadelisa lamakhosazana namadodakazi. Sesihambe yakalapi ekonzo. Sasihamba lokho kumthetho iyoqala ezakheni. Manje ngake ukuphakamisa ngoba benazi ukuthi vele ngeke bangqoba. Yawazi lamantombazane. Nabantu kuzomsiza nani ukuphakamisa? Benzobanika impendulo. Saqala ezakheni. Wakugcwele kanje. 2016 August. Ezulwini kwabhala. Kwatshiwo Natal. Ibiziwe komkhulu. Kodwa abanye abanakanga. Baphume ekhosweni kaMasibumbane. Baqhubeka nemikhuba yabo. Sasuka lapho. Sabheka eShowe. uZulu waphuma ngobuningi. Wagcwala ihholo. Lamusa wabiwa. Bajabula abantu bathola ama-apula nama-snacks. Ulandela uMasibumbane yinto kulakhe. Abantu sebeza bayamvathela kodwa abashintshi. Abashintshi. uNkulunkulu akasenzele umusa ukuba sihlale sodwa. Zafika zibuya eShowe zaphela eMgungundlovu. Sibiziwe komkhulu. Asibizwa uRadio KHWEZI bazalwane. Simenywa uNkulunkulu. uRadio KHWEZI njengakuzingisho ukubiza ikati. Bangathi silenge. Yaqonda. Ulapha nge-appointment edivine. Ezulwini bekwazi ukuthi uzoba khona. Kodwa asenzelwa lo musa ukuba sihlale esonweni. Ngoba into exabanisa uNkulunkulu nomuntu isono. Isono. Sasuka eMaritzburg. Sashona. Sashona eGreater. Oh, wafika ukhova. Uyamazi khova. Leyalule.
wavalo ukhovala wathi washo ukuthi akekho umuntu ongavalele imfuyo. Sashona emandeni silala namhlanje. Cela uphinde ufunde isihloko. uNkulunkulu akasenzele umusa wasihlala esonweni kodwa kuba sinqobe isono simkhonze kulungile. Sinqobe isono. Sinqobe. Abantu abaningi bayabuza ukuthi kodwa isono ngingasinqoba kanjani? Nilungelo konamandla. Umphefumulo uzodansela uJesu ngomamukela. Uyomangala. 1965, I was 9 years. Ngithatha impilo ngiyinikela kuJesu. La eClermont eScomplaza la kungayikhona olubuyayo. 1968 lethe sitho umhlaba wonke okuthiwa yimikhuko imijondolo yaqala kubhekile ngo-1968 la eClermont. Kodwa kwasho ukuthi impilo sengiyilahlele onamandla. Athi umhlabelelo wamasilongo wongigcina asitheni wongigcina nzima
ushintshile usize nami ngeqiniso ukuthi ube kule nkonzo namhlanje yini injongo behind kuba la ukuthi ikhwezi mase ngimenza ikhipha ibhanyazisa apha nomzuthi ngela ngikhipha ku TV bengiqala ukukhipha ku TV ngafonelwa umhlaba wonke wamathabansundu ngikhuluma mina ngomhlaba wesizwe lethu zafona abantu silungisa indaba noNkulunkulu sizwela sebecabanga ukuthi nginohlelo kwa TV ngiyiphuphu nje amazinga as much as abantu benkopholoda kodwa kufundile eyodwa ukuthi uKristu uhlala kimi ngeke ngizonde anginasisitha ifunde inkonzo yokuthethelela noma ungenzeni ukushumayela ivangeli ukushumayela inthethelelo angikwazi ukushumayela ivangeli ngingaxoleli qhubeka mntana. Verse 7 ngokuba ofileyo ukhululiwe sonweni kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyaphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa kusabuse phezu kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye njengenxa yesono, kepha ukuphila kuphilayo kuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ngabafileyo maqondana nesono.
kodwa ngiphile noNkulunkulu kuKristu Jesu. Zishoni nini ukuthi ningabafile maqondana nesono bese niphilela uNkulunkulu. Ngicela ukuthi ufunda lefuthi wehle kancane. Yeah. Verse 12. Ngakho mangabusi isono emzimbeni wenu ofayo nize nilalele inkanuko zabo. Ngakho makungabusi isono emzimbeni onjani nize nilalele ini. Ngicela ufunde ivesi lokugcina sithandaza. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe yizikhali zokungalungi. Ningazinikeli izitho zenu futhi esonweni zibe zikhali zokungalungi. Funda lentana ivesi lokugcina. Kodwa sinikeleni nina uNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo. Last verse lodala uthi inkokhelo yesono ukufa kodwa isipho sikaNkulunkulu. Cela bakukhonozela yaphakamisika. Inkokhelo yesono ukufa kodwa isipho sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu. Ngenze njalo usho njalo lwamgcina isiboshwa uthi madoda ngiyokwenza njani na bathi khona inkosi Jesu khona uzosindiswa wena nendlu yakho. Njengoba akuthatha umzimba wakho wawunikela ekungalungini eyikhanukweni zayo yonke into uyifuna umzimba wayinika. Lithi izwi ntambama sesithandaza thatha futhi manje umzimba unikele kuKristu. Umzimba hayi inhliziyo kabazalwane. uRomans 12:1-2 uthi ngiyancela ngobele kaNkulunkulu nikelani umzimba nikelani umzimba. AmaHebrew 10:5 uthi mhlatshelo nakunikela ngenzela yona angijabulelanga kodwa nongilungisela umzimba. Umuntu ekhonza inkosi eyinikele uvele ithele eyishoyo ukuthi sihlahla silisi. Amen. Isihlahla sameva isihlahla esiqala ekuseni ey'thelo zami zazizimbi. Mina abazalwane mhlabeka ngihlatshwa yizwi. Ngiyakubona lokhu ka-1965 iseyingane. Ngikhuluma ngendaba ka-1974 sengiyintombi ngahlatshwa yizwi. Ngihlale ngiyiqhele ngithi angijoli hambe bese ngiyishudule ngithi kodwa mhla ngimaphambi kwesibuko sezwi likaNkulunkulu. Wafunda uJeremiya 17 othi inhliziyo yakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi yimbi ubani ungayazi. Webazalwane kwadlala iTV ekuzwa ushumayela mangaka amadoda oswa waqoma adlala enhliziyweni langwathabisa wathande ngwane ngibonele enhliziyweni yadlala ifilimu kakwazi umkhonto la mhlawumbe ngabona khansi etendeni ngaphansi kwamabhentshi ngagcwala utshani ekhanda ngihayise ngathi nesifoniyane ngihlatshwe yizwi lingifundisa inhliziyo yami ngoba I'm not an angel. Esontweni lami babe ngijaja kamnandi ngabe ngiyivolontiya uphilipile pure izwi lamtshela ukuthi ayikhipile pure izoba pure mayisikezwe ngegazi likaJesu. Amen. Ngicela ukuchaza kusukela lapho wendodakazi yami akuphilanga ngishelwe. Hayi khuluma ukujola ngisho kushelwa.
kashelwanga kashada ngaqomanga kwakhuluma nje izulu lathi ungena lathi Nkosi sentshela umhlaba ukuthi ngofaka shadana lathi Nkosi uyashada lathi Nkosi ngcono ngibulala lathi Nkosi uyashada kanti necebe ezulwini phela Jona kushuke eshadweni Jona njalo amadoda ekushintsha njengey'thathu uyavuka ngempela nje uzophendula amavidiyo fana nethayile yemoto isakade nehlephukile yasalalathi inkokhelo yesono ukufa kodwa nasi isipho somusa singuphilo phakathi uKristu Jesu inkosi yethu uyasithanda lesi sipho noma uthanda ukuyiqhenya uphume la utshela uJesu ukuthi ushada akazi ukuthi mina ngiyasala le yakhiwa yithina uzohamba uyishile mina lezi ndaba zezakhiwo zamasonto bazama nathi siyakha kodwa mhlawumbe ungena la usubuye emagazeni usubugodo ucotho ayisi bambela babuka mawashi bathi ikhuluma zithi qop angithi manje useyiyona imember yale isonto waqeda ukuba imember mhlaphuma umphefumulo sebeshashisa abantu so siyohlangana endlini yakhe yokucina siyombeka njengoba bekuphethe nje abaphethe imember yabo baphethe isidumbu oshila phela bathi babuyele bazoba ngamasaladi bafuna uface table kodwa ngosamkake emhleka kahle wakhe nje lebo isekhathele uyasekela emlindeni casket khona bangangcwaba ngeglass khona bangasoka ngendwangu khona kungadliwa izinja ihlangana ngoba njengoba ngobe ngihambile nje uyihoshe ngepeni mama kwabelwa awunomseni ikhalo iwabona nasi sipho asibala mehle mawungangedluli Jesu ukusamukela lesi sipho isipho somusa sizoshintsha impilo yakho phakamise isandla sakho ungayiqheli Jesu phakamise isandla sakho Jesu yiswa isandla sakho ungabi nandaba nomuntu oseceleni kwakho umuntu kuleli thuba wenza into ayikhethile ngicela sonke siphakamise izandla zethu sime ngenyawo siyathandaza manje
vula inhliziyo yakho. Uyathi Amahubo 81 verse 10 athi khamisa umlomo wakho ngigcwalise. Ngicela uphakamise isandla sakhe simusibeke esifubeni sakho. Sithandaze nawe samuke lesi sipho esomusa. Akekho sideservayo esabona. Isipho somusa. Asithi Nkosi Jesu mina sona esidabukileyo ngendlela engiphile ngayo, ngendlela engihamba ngayo, ngendlela engicabanga ngayo. Angazanga Nkosi ukuthi lo mzimba iyona ndawo ohlala kuyo. Ngihlazisile ngezono engizenzile, ngemicabango, ngamazwi, nangendlela engenzekayo. Sengilizwile izwi lakho lithi inkokhelo yesono ukufa, kodwa isipho somusa kaNkulunkulu singuphilo phakade kuKristu Jesu. Namhlanje ngithatha isinqumo sokunikela impilo yami ezandleni zayo ezinamanxeba ezabhotshozwa ngenxa yezono zayo. Ngisindise, ngithethelele, ngihlanze, guqula ingqondo yami, ubophe iy'khalo zayo. Namhlanje ngizihlanganisa nawe ngokuphinda ukuzalwa nokwenziwa musha ngegazi likaJesu. Ngiyamamukela uJesu makabe inkosi nomsindisi wempilo yami. Angithethelele zonke izono engizenziwe, angiphe amandla okungaqhubeki nazo. Ngiyabonga Nkosi ngegama likaJesu. Amen. Siyambonga uJesu wasalwayo ngendlela ekhethekile. Babukhona okulayo bekisandla sakho la ukula khona ukhona. Thethelela zonke izono, welapha zonke izifo. Wena uyofakaza uJesu ophilisana ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngelula isandla Nkosi, yisho ngezwi lakho amadimoni abophele emzimba ajobole phezu kwayo. Ngoba uJesu waseNazaretha kusukela namhlanje uyinkosi yalo mzimba. Isono nokufa uyaliwe ukuthi akusenasabelo kule mzimba. Baphilise njengoba wenza nakithi, bathethelele ubanike intokozo yensindiso yabo. Siyabonga Baba lonke uhlelo lwenzayo emhlabeni ukuhlangabezana nomuntu, umuntu ezwe isimemo esesemzimbeni. Usisa laba bakwaRadio KHWEZI nayo yonke imizamo ukuthi bakwazi ukuhlanganisa abantu balalele izwi lakho. Babusise ubalwele izimpi zabo ngegama leNkosi yethu Jesu. Amen.